Thutha wa kwihitithio kwa President William RUTO na munini wake Rigathi wa Gachagua muthenya wa keri kiumia kihituku kiharo-ini gia Kasarani, riu gibarua kinene kiria kimang'etheire ni gutigirira ni mamura ndundu ya Maminista. So help me God. Mutaratara wa gucagura ndundu ino wambagiriria kuma hari president na uria ukamacagura na thutha-ini gucoka kumatwara bunge-ini ya gibururi niguo gucokia ciuria na niguo kuhe mweke bunge kumoria ciuria na kumathurima. Cabinet secretaries are public officials. They must be interrogated by Parliament. They must go and explain government policy in Parliament. And so we will be looking at how we can change the standing orders so that instead of cabinet secretaries going to committees of Parliament, they should go to the floor of the House and be asked questions directly by members of Parliament. This list is required like yesterday. There is a duty to vet the cabinet secretaries, Mr. Speaker. Standing committee has a very one functional duty of vetting the cabinet. Thiini wa gatiba ya bururi ministry ciothe ikoragwo iri 22 ya mbere iri ministry ya ugima wa mwiri na iria itongoragio ni Mutahi Kagwe, ministry ya githomo na iria itongoragio ni Professor George Magoha, ya ugendi gatongorio ni Najib Balala, maria maturigicĩirie kanyitirirwo ni Keria Kutubiko, ugitiri igatongorio ni Eugene Wamarwa, ruhonge rwa kui na ruria rutongoragio ni James Macharia gatagati ka ministry ingĩ nyingĩ. Angikorwo ni kuri na mubunge kana muruti wira wa thirikari uria wendekithitio gutuika minister, no muhaka ambe atige wira. Moses Masika Wetangula ari ica ikuhe gutiga wabici ya seneta wa kaunti ya Bungoma thutha wake gutuika speaker wa bunge ya gibururi, undu uria uri gucungiriria ithurano nini kaunti-ini iyo. So help me God. Mubunge wa Kiharo Ndindi Nyoro na murunawe wa Kandara Alice Wahome, seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen na uria wari mutongoria wa ringi mbere ya ikitio nja mwaka-ini wa 2020 no amwe a atongoria aria mangicagurwo ni president no gutiga wira hau undu uria ugicungiriria icigo bunge cigabatara gucoka ndebe-ini na gutabania ithurano nini. Uria wari speaker wa bunge ya bururi Justin Muturi, governor wa Turkana Josephat Nanok, muikariri giti wa kiama kia UDA Johnson Muthama, Abab na Mwamba, mutongoria wa kiama kia maendeleo Chapchap Alfred Mutua, mutongoria wa kiama gia chama cha kazi Moses Kuria, uria wari governor wa Kwale Salim Mvurya, mbunge wa tauni ya Garissa Aden Duale na uria wari mutongoria wa ringi thiini wa bunge ya 12 akiaraniria na nyumba imwe ya mohoro guku bururi-ini augite gitumi giake kwaga kuhitahitanira giturwa kia mutongoria wa ringi thiini wa bunge ni kuona ati ena magicunje kia 80 harĩ 100 na gukorwo thiini wa ndundu ya Maminista thirikari-ini ya President William RUTO. Aya no amwe a atongoria aria maranyotera iturwa ici cia Maminista. Ona thengia wa President William RUTO kwiranira ati ndundu ino ya Maminista igukorwo na gicunje kia 50 harĩ 100 gia atumia, undu uria augire agwika kuringana na gatiba ya bururi ya wigananu wa atumia na arume. Riu kiuria kinene ni hihi undu uyu ugukinyanira atia? I commit that we will ensure that the Public Service Commission in all its advertisements and recruitment and all government agencies, commissions, parastatals and other government agencies shall strictly observe the 2/3 gender rule. Ngiribotera handu-ini ha ceceni ya Wega TV, njĩtagwo Jackson Mwaniki.